Yes, bibe byiza kanizere ko umeze neza cyane, nizera ko ukomeje kugenda umererwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye. Nk'uko bisanzwe rero ni amakuru y'imikino by'umwihariko ama update aba arimo aravugwa muri uku kwezi kwa mbere. Shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yagiye ihagarara, ndetse ku ruhande rw'ikipe ya APR FC tugiye kugarukaho bamwe mu bakinnyi bagiye mu biruhuko ndetse n'umutoza Taleb Abdurahim. Gusa muri ekipe ya APR FC nubwo bamwe bagiye mu biruhuko, tugiye kuza tugane kuri transferi amakipe arimo arifuza bamwe mu bakinnyi bakomeye basanzwe bakina muri ikipe ya APR FC. Nibyo ngiye kuza tuganeho neza gatanu kuri gatanu, uramenyeramo byinshi bitandukanye ndetse n'amakuru kuri abo bakinnyi ndetse n'amakipe arimo arabifuza neza gatanu kuri kagenzi kako. Icyo usabwa rero ni ukubanza ukareba neza niba waramaze kuba wa subscribe, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba ari n'ubwa mbere wibuke kuyikora, ndetse wibuke no kuba wakanda ku nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara kugikora ujye uba mu ba mbere kigeraho neza gatanu kuri gatanu. Reka duhere ku musore witwa Mamadou Sy, rutahizamu Mamadou Sy, rutahizamu w'umunyamauritania ukiri muto wasinye imyaka igera kuri 3 muri ekipe ya APR FC. Birumvikana ko asigajemo umwaka umwe, umwaka utaha wa 2020, asigaje sezo ya 2026-2027, kuko mu myaka 3 yasinye amaze gukoreshamo cyangwa se amaze gukina ikipe ya APR FC imyaka 2, umwaka umwe n'igice. Uyu musore ni transferi yagiye ihwihwiswa cyane, ndetse n'ibinyamakuru byahara muri Tanzania bikomeza kugenda birimo igitekerezo cyangwa se komeza byandika bivuga yuko ikipe yitwa Simba Sporting Club mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ikipe yitwa Azam FC ari amwe mu makipe arimo arifuza ndetse yifuze cyane uyu musore Mamadou Sy. Ndabyuka mu kwezi kwa gatanu kwa 2025 shampiyona ikirangira, havuzwe yuko uyu musore ashobora nanone gutandukana n'ikipe ya APR FC akajya muri Simba, ariko biranga iyo transferi iza kugenda ntiyagenda neza, aguma muri APR FC. Kuri inshuro rero uwitwa Flora Ibenge, umutoza ukomeye cyane w'ikipe ya Azam FC, muramwibuka ko niwe wari gutoza ikipe ya Azam iri mu mikino y'inkera y'abahirizi hano mu Rwanda, ndetse n'umwe mu batoza batangaje yuko yishimiye imikinire cyane ya Mamadou Sy kuko ni umukinyazi. Ikindi cya mbere yamushimiye nuko ubona ko ni sharp pe, arakora mu kibuga, ndetse ni umukinnyi ukiri muto ufite ahazaza heza cyane. Uyu mutoza rero Flora Ibenge Ikwanga ni umutoza wagaragaje yuko bishoboka yakwibikaho uyu musore ubusanzwe yatakira ikipe ya APR FC Mamadou Sy. Hakaza n'ibakuru avuga yuko usibye ikipe ya Azam gusa biciye mu mutoza Flora Ibenge, arifuzwa cyane n'ikipe ya Simba Sporting Club. Murabizi neza ko ikipe ya Simba kuri ubu ngubu imwe mu makipe ari muri Tanzania atameze neza, ndetse ni amwe mu makipe ari kugerageza kugenda yongeramo imbaraga mu bakinnyi bayo, by'umwihariko ku kintu kijyanye n'imisatire, haba muri mu makipe asanzwe ahataniye ibikombe mu gihugu cya Tanzania ndetse na Yanga. Ni amakipe akomeje kugenda agora cyane ikipe ya Simba. Muri kwezi kwa mbere akaba ari imwe mu makipe ari kugura cyane abakinnyi, ndetse ari kuvugwa cyane ku isoko ry'igura n'igurisha. Ni niyo mpamvu rero hari bimwe mu bitangazamakuru byari muri Tanzania byanditse yuko ikipe ya Simba yatangiye kuganiriza uyu musore w'ikipe ya APR FC Mamadou Sy. Aho bibera cyangwa se aho biza bigahita bihura neza, fakti ya mbere ifatika ni uko kuri ubu ngubu murabizi neza ko abakinnyi b'ikipe ya APR FC bose bagiye mu kiruhuko kizarangira ku munsi wo kwa gatandatu bakazanakora tize, ariko uwitwa Mamadou Sy ntabwo yigeze ajya iwabo muri Mauritania, ahubwo yahise ajya Zanzibar. Amakuru ahari avuga yuko yagiye kuganira, ndetse abarija biwe bagiye kuganira by'umwihariko n'aya makipe abiri, cyangwa se ikipe ya Azam FC abari tayari kuba bagura amasezerano yiwe muri ekipe ya APR FC, mu gihe APR FC yaba itamuganirije neza, bakaba batandukana muri uku kwezi kwa mbere, bakagura ubwo umwaka umwe n'igice wari usigaye ari muri ekipe ya APR FC. Abandi bakinnyi muri APR FC bo bagerageje gusubira iwabo, twabonye ba Denis Omedi basubira muri Uganda, ndetse n'abatoza nabo bari baragiye iwabo. Bivuga yuko bashobora kuzagaruka kuri wa gatandatu, ndetse bakanakora imyitozo, ariko uwitwa Mamadou Sy ntabwo yigeze ataha muri Mauritania, yarari Zanzibar. Ubwo amakuru ahari ni uko ekipe ya Simba Sporting Club ndetse na Azam FC Darunono igihe isa n'isaha ushobora kumva ndetse yatangajwe nk'umukinnyi mushya, kuko amakuru mfite avuga yuko ikipe ya APR FC yarangije kwakira ubusabe
kuri uyu mukinnyi Mamadou Sy buturutse kuri aya makipe yombi. Cyasigaje ni personal terms kuri aya makipe yombi, byakunda APR FC yabihereza umugisha cyangwa se yashyiraho igiciro amakipe yatanga ayo mafaranga APR FC yofarinze bakaba bakwegukana uyu rutahizamu ukiri muto Mamadou Sy. Kwinjira ku wundi mukinnyi wa kabiri gusa we nigeze kubikoraho inkuru nubwo nabonye abantu batagiye babyakira neza cyane bavuga ati ibyo bintu vuga uvuye aho, ariko niko ameze. Ruboneka Jean Bosco nk'uko nabibabwiye, hari amakipe nk'uko byatangiye sezo ya 2024-2025 ijya kurangira mu kwezi kwa gatanu, hari amakipe yamushakaga. Muri ayo makipe rero namaze kumenya yuko ikipe yitwa Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania, Singida yandi yatsinze yakuye mu ikipe yasezera ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya CAF Confederation Cup. Kuri ubu ngubu ikaba irimo irakina amatsinda ya CAF Confederation Cup nubwo ari iya nyuma mu itsinda. Irimo irifuza cyane uyu mukinnyi Ruboneka Jean Bosco. Kimwe mu bintu bari kumushakira nuko ari we mukinnyi w'umunyarwanda ushobora kuba yakina mu myanya myinshi, ariko haba hagati mu kibuga ndetse no mu myanya y'imbere isatira by'umwihariko aciye ku mpande. Ngo baramwitegereje bareba ubu match yagize ku mikino yaba bakuramo ikipe ya Azam mwaka ushize muri CAF Champions League muri round ya mbere, uruhare yagize mu kibuga kuko murabyuka ko Darikonovic kuri mukino yari yamucishije kuri 7. Ni umwe mu bakinnyi barimo barifuzwa cyane n'ikipe ya Singida Black Stars. Gusa ntekereza ko nubwo wenda urebye nka Mamadou Sy agira agiye muri Azam ndetse na Simba Sporting Club na makipe ari hejuru cyane n'ikipe ya APR FC, ariko nanone bidatanganye. Ariko Ruboneka Jean Bosco Singida ntabwo yaba ari upgrade ya danger, ariko icyo ikiza cyaba kimwe nuko yabavuye kuri experience uko yakina mu Rwanda ndetse akaba agiye muri champion ikomeye yisumbuye yo mu Rwanda, ndetse akaba agiye no gukina kuri ayo matsinda kuko bivuga yuko ashobora ibiganiro bigenze neza ashobora kuba yagenda muri uku kwezi kwa mbere agatangira agakina ikipe ya Singida Black Stars. Gusa hari abandi bakinnyi bagiye bava muri ekipe ya APR FC bakajya mu makipe nka za Singida, ariko zari za Singida za kera zari zikomeye, abarimo nk'abarusheshangoga Michel bavuye muri APR bakongera bakagarukamo bakajya muri Singida bikabananira bakagaruka hano i Kigali mu Rwanda. Ni ibintu kabisa ubona ko bikiri muri process. Gusa abakinnyi ku mpande zombi amakuru haravuga yuko begerewe ndetse management zabo zaganirijwe n'ayo makipe, by'umwihariko ikipe ya Singida yo irimo iramushaka cyane kugira ngo ibe yamufasha kuba yabafasha muri imikino ya CAF Confederation Cup, by'umwihariko mu matsinda. Nubwo ari ikipe ya nyuma yego wenda ishobora no kwitazikrifiya muri kimwe cya 4 cya Confederation, ariko wenda tukabona umwe mu banyarwanda bari gukina amatsinda yarazamukiye muri ekipe ya APR FC. Ayo yose ni amakuru ataraba cyangwa se ni transfer zitararangira zikiri kuganirwaho ku mpande zombi. Gusa ayo makipe yombi yandikiye offre asaba ikipe ya APR FC aba bakinnyi. Ubwo icyo APR FC isigaje ni ukubaza abakinnyi niba ibintu ari byo cyangwa se niba bishoboka bakaba bashyiraho igiciro kuri ayo makipe yombi arimo arabifuza, haba ikipe ya Azam ndetse na Simba ziri gushaka Mamadou Sy ndetse n'ikipe ya Singida Black Stars iri gushaka uyu musore Ruboneka Jean Bosco. Nuko nguko bihategereje no kwicara tugategereza tukarebera hamwe ese izi transfer zizagenda neza. Gusa nge ntacyo nzakora, nzaba mabaye neza 5/5 zibakurikiranira neza 5 ku kandi ntacyo uzamburana hano kuri The Sport Move. Reka mbashimire wewe twabanye neza muri iki kiganiro, ndetse by'umwihariko nshimira wewe wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora kwayikora noneho ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5/5 by'umwihariko mu makuru, by'umwihariko mu makipe abavugwa mu makipe akina hano mu Rwanda, amakuru abavugwamo nzagenda yabagi kuri 5. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.